Hey guys, welcome to another episode. L-Ingliż qed nitkellem. Hey guys, merħba għal Guys, Malta welcome Empowerment. back għal Malta Pop Podcast episodju ieħor ma' guest vera speċjali wara dell-intro. U qed imutu ħana. Ħafna guys għandna studio minna rejsi. Timmaġinaw jekk jaqtaddaw palissa ninkazza. Malta Pop, keep us on the top. Malta Pop. Il-guest li għandna speċjali għallum huma l-organizers ta' drumroll Cartcon! Li jisimhom? Hi, jien Sean. Ġembi. Edward, you know. Edward. Alright, bit. Okay, kif intom? Okay. Taj. Apparti sana reżgħni. Sorry, studio not built for summer. For winter tkun. For winter, It's comfortable. Imma summer shoots Yeah. naqad diffiċli. Issa, for continue, il-mic zommu intu qed vera biex tal-mic għax biex ma kan is-sound issues għalek. Aha, u inti biżejt Mhux titkellem l-ewwel għabax biex Għax tkun nitkellem taf. ġabax. Nasab ħarbet għax inda jitkellemna aktar jgħajt minnek, so. Mela, bidlu l-mic. Mela. Nbidlu l mics vera. Aħja, just in case. Imissa tbidlu mill-levels. No, I didn't. Le? Let me know. Oh, editor get this in, qed jirranġaw mics palista. Bidlu waħda l-mic. Kelb bidlu l-mic. Kienu ħajkessuna l-studio, għambattu l-suda. Le. Xwisu. Dak tfaw fit-tarf, toqx tinkwieta ek, u għalliħna għal-ħallek maħallek ek. Okay. That's it. Alright, Okay, cool. s-sorta toqx il-viċintja ovvjament. Għatna l-lemon kif ovvjament jitkelmu ġo Mike. Alright. Cool. Mela, għanna l-organizers tal-Cartcon, għagunet nitkellmu fuq il-Cartcon, kon ġdid li għadu għatma sar f'Malta. Imma qabel ma nibdew nsemmu waħda l-sponsors li huma il-Planet Consoles ħanu sabiħ ħafna dejjem il-legend tagħna il-Burger Cards sibu l-affarijiet geeky kollox li taraw affarietek, anka jġib xi cards ukoll, u jġib other stuff, ħajjuh sem f'Cartcon ukoll u Gamers Malta li sibuhom Santa Venera, Yes, right? correct. Santa Venera li jsib ħafna affarijiet tal-gaming, per eżempju bħal controllers, you know, pal daw controllers u hekk, limited edition stuff. consoles, limited edition games, għandkom bżon anything gaming related man Gamers Malta. Il-just in case li għamlu phone cases, anka fetħu ħanut il-ġdijt St. George's Mall il-ġdijt li fetħu San Ġiljan, Paġivil. Tista' tagħmlu phone cases, dal-phone case għam neħin 8 minutes, so 7 7 minutes, actually. custom print in 7 minutes, u jkollhom bżemmi accessories pal di tal-papra li it's a power bank, but it's really cool. U kol jamlukom tempered glass għal screen jek ovvjament fottuħ bis malaj. Dak u qed nitkellmu minn iżjed għaxin U għanna solo kafe għall-enerġija li kellna bżon ta' matul il-ġurnata, għax ovvjament għax li mux ġast għakal bżon enerġija meta kunna aktar xieħ fi żmien, għakal bżon dik il-naqa boost. Ġivi għandu energy drink plus l-kafe ta' solo kafe. Mela, daki. Issa buħ il-naxxar. U obviously last but not least dak il-legend il-kbir il-Burgers Inc. Illum ma Nix burgers. Imma, meta kelli ċans kull dejjem indaħħan burger ta' Danny. Tista' ssibuh kullum kien on Walled Bolt u everything else. U All għandu over the ħafna island, postijiet. guys. Come on, ċat tistennew. U Patreon, please, €2 fix-xar, please. Għal tal-linja, Għal please. tal-linja. Għanna għapastizza, għanna għate, kafe, xaħġa. Għall-AC, guide, għanna bżon. Nista għamlu l actually AC tier. AC Għanna bżon AC. Ġabra tier. l-AC. Ġabra Please, l-AC. twilhom. Like, vera għanna bżon, guys. Like, it's not a AC. joke. Fatti, l-lum għaxċart. Illima, bro. Issa, back to the main episode. Mela, guys, nkellimkom. I'm a big Cars fan. Għax like I consume Cars content constantly. U meta smajt ħaj kanna convention just about Cars, ġennent. Ma jifimx kazza bolja. Eċ ma nafimx kazz. Nifam ħafna, watch content, I absorb Rajtu content. id-dilja jena. Jiddilja jiwa, ma għattu jiddilja. Jiddilja, ma minni naqan jiddilja, ħakku onesta. Ma jiddilja fuq kollox, anka fuq dil-tazza. Kiku dil-tazza minn flok 5 euro jiġibu għal 199. Ħakku onest. Meta minna show ta' Ashley, kont mor ġoħanut tal-Indjan. Issa tal-Indjan għalli l-protein bar tiswa 350. Jien nizziltu.
morġa supermarket, mini Tal-Indjani market, u nixtri- tal-Indjani, għetlu, kena baqa l-ħar tnej, f'moħħi, da mux ħajbeħom daw tnej, il-għom mek minn jakkiru l-mek, ħadden f'moħħi, għet ħanedlu 150, għalli 250, għetlu 150, baqa jensisti, għalli 2 euro, għetlu 150, għetlu take it or leave it, u ħanet laqawek issa stess. Insomma, fuck you. Literalment 150 tajom, Abba fi għandu dar-raġel għandu t-tifla b'żarbuna wahda flok. Ejja. Xidin ta' I Xej, love xej, to xej, deal, I love to deal. This crazy, għalli wicċi l-art, mankan. Anyway we go, anyway we this. Literalment, I love to deal, so I'm gonna deal a lot emmek, għan naħqas il-prezzi ta' nis kem niflaħ. Mela, qed nitkellmu fuq Min carbon. pejġi din idea. Mela, jien bażikament l-Edward sirt nafu True Cars actually. Mhm, Kont okay. xtrajt xi cars minn għandu jien u vice versa. Ekku. Anke inti kien xtara xi cars minn għandi. U mbagħad actually konna ġast għajna. Innas kważi Eżatt. snin. Yes. Dejjem dil-ideja kienet dejjem fil-background ta' moħħna tnej li aħnax. One jien naħdem fl-events, so I'm really into events. Edward inti ħafna fil-cards, so U naħdem u kol. Yes. F'xi events, imma mux Exactly. l-istess. so mbagħad għadna kollox f'daqqa u bum, cardcon. U pala cardcon, biex nisifmu naqra speċi, xħajkun differenti minn other conventions u offertek? Xitol kom rules differenti, kom ħakkovjer aktar tard. Like, it's not like any other convention, very differenti u għamiltu element li I like fil-verita, li mux ħatkun l-istess pal conventions oħra. Aħna bażikament li xtaqna li tkun xaġa differenti mill-li naraw is-soltu. More American style. American style, Eżatt. ġiri cards, nispecifikaw fuq cards u memorabilia biss, mux li kunem toys u Eżatt. fankos, għax dak ġam firri tajbin u. Ħajkun hemm xi ċuċati ta' vordi għax li kulħadd ikollu anything tal-cards biss, imma the main focus is cards, yes. Okay. Comics, stickers, TCGs, Okay. fimt, anything. The one rule you have is anything paper. Yes. Anything Can paper go can be sold. into, yes, card. Eżatt. Alright, U okay. memorabilia. And Yes. memorabilia. Anything yes. signed, Signed, yes. Okay. So if it's not signed, there are Anka memorabilia. eżempju match worn. Yes, Ma jkunux exactly. bil-forsi firmati, jew jkunu match worn mill-player, jew kantant, jew. Alright, Yes. okay. So it's more for għal minn ġemma, Yes, okay. yes, yes. So inkom the main thing is għal collectors that tamu Exactly, yes. U ħanara il-notes ta' Dwayne li kittib. Yeah, fittex. Where did inti għahat ġab? Yeah, Ma nafx naqra jien. Ma jafx, I'm actually dyslexic, bro. Ma jafx jaqra. That's crazy. Aqra, bro. Ma namlek xogħol. How was the reaction of the people when they heard from organizing to Aywa. organizing Aywa, perspectives? bro, daqlax bl-Inglis tiegħek, laqas tajt. Mela, le, kif kien reazzjoni tagħhom Actually, meta announcjajtu? We did very, very good. Il-fatt anka l-mwejja, eżempju, we're very proudly, we didn't boost anything. Okay. Għattu l-question li Yes, missu everything grow. So, bazzikament, mal-lit final post, li mwejjed beħħin jom mal-ewel, fadlina just xi waħda Tnejn. jew tnejn, exactly, ma il-bqija, yes. Il-balk tal-mwed. Yes. U per eżempju, naf li semmejtu idea, imma per eżempju kontu forsi inspired, kontu per eżempju xie events u tara ħafna nis partu l-cards u offertek, was that thing maybe that you got? Reels aħna tal-Amerika. Basically, l-ħatieġ, ġviri, niftakar ta' meta konna żgħar. Mhm. U bqajt għamil żmien li qtajt, ma mbagħad jisni bqajt dik nostalġa li nerġa' imparta tu jew nixxi u nigrejdja u dawn l-affarijiet. Għax għu għadda kien għadaw tip ta' events. Tal-panina, per eżempju, Panini, jintaqaw yes. u dittarna Eżatt, sħanut u jkunem Eżatt, ħafna, jkun mimli ħafna barri, jkunem linja ġiri. Issa, l-Amerika għandhom collectacon, for example, għandhom ħafna tipo ta' events, għax naf what ideas you're trying to go for fil-veta. Meta smajt b'karkon dilħat tkun jisa for a vendor, a card vendor's paradise, ħekka l displays, bil-ġir, Yes. jistaw saqsu jew sticker, Nixtiequ li Yes. dik id-direzzjoni. Eżatt. Nixtiequ li anka eżempju l-vendors, they don't accept just cash, jistow Trade. in-nies Trade, partu, trade, eżatt. eżatt, force in favor tal-vendor, jew in favor Eżatt. tal-buyer, fimt.
So If they're buying at percentages 75, Eżatt, 85, yes, kif yes, jaħdmuha, yes. that should be a mux shouldn't be a rule. Ma stax tikmanda. Ma stax tikmanda l-persuna Eżatt. vera, ma Yes. hemm certain conventions it's a rule actually. Eżatt. Biex ma tfottix Ma in-nies. jisna tindaħlu. Steve, that's right. Iżda meta ġemna rule li għalu everything paper, meta xaħat, per eżempju, l-oħrajn kullħat every other convention li għaw kolla toys u blood dodge Jiena il-main collection tiegħi huma Funko Pops. Għandi Li meta smajt il-rule, meta rajt il-rule, qed jifmuħ da Funko Pops għaddu pala collection. għandi 1200 Funko Pops. Għadda muħajbek xej. Għadda xej muħajkellu għabek. Le, xinkella naħseb tiġi l-istess. It's good to have something It's different. good, vera. it's good, it's good, it's good. U jena dejjem ħirġin, mhux fimt jien naf kif taqbad issemmi. Speċi cards Pokemon ħiret set ġdid, għadu kemm joħroġ set ġdid qablu, fimt Black Ops cards Reverse. tal-futbol kif jgħaddi season joħroġ ta' season ieħor, fimt. Plus li nfetħu ħafna. Eżatt. Eżempju Star Wars, tennis, literalment. Rugby, football, anything. Kulħadd. U jien rajt l-axħar Comic-Con u Toy-Con u ek il-want u l-ħedġa tal-partit u offertek tal-collectibles et tizdit. Eżatt. Per esempio, jien niftakar, jien ma tantx inġemma Pokemon jew anything like that. Speċi jien kont inħobb nilab il-Magic the Gathering, imma kontax actually kont inħobb nilaba il-loba. Jgħid li tajjeb, Kont tajjeb. ma nafx kemm hu tajjeb. Xi darba nġiblek li sieħbi u jurik. U jew insib li tratti ta' fej kont rank number 1 f'Malta, nsibhom. Trophies Jien kull dejjem jgħid li bil-klim qatt smajl, qatt ma rajt trophy waħda. Le, trophies għat marbat. Imma kien il-ranking ta' Malta, kien il ranking. Issa da Le, ranking. trophy għat matlek. Nista' nġiblek il-playmat ta' top 10 ta' World Cup qualifying. Selliftu man ċaħat u rejtuli, bro, ma lejn naf, tanta smin tafsir kollox. Għalbi għaddak il-playmat. Għax playmats kienu jtuna, meta tagħmel top 10. Le, top 8, meta kont mur top 8 kienu jtuk special playmat li top 8. Aha, so basically dak għaddi, Mur okay? Photoshop ukoll tagħmel ranking tagħmel Ashley Eric Pechel top 10. Le, mux blisem. Għamil jinda. Insomma, gertix. Għaxattek, ux vera. Aha, dak iż-żminijiet Għaxattek, kif jizu. Anyway, tellifni xkonta. Eħle, so jien ma konċ, imma per esempio, Toy-Con li għadda, tant bdejt nara nis bil-cards u offertek li ħajruni li anka pitċajtom fuq dik il-weekendom fuq €200 fuq cards. Għax, rrit namel collection, għax rrit nara kullħat jaqqa. Għana mal collection. Basically, pers li it's well known pala ħafna affarijiet li inħobb l-isfar u deċidejt li ħanġemma cards ta' creatures li huma sofor tal-Pokemon. So basically, For the most vague, any yellow card. le, just that. Any yellow card, bro. Anka binder Pikachu ħateħele. L-istess kulur, l-istess kulur. Pikachu ħanere, għaxem ħafna oljin, ħafna. Imma morfu Pikachu, Electabuzz, dik Electabuzz, emma sfur u kol. Zapdos. Ija, għal dawk, mortal. Wem two versions, Għamil Galarian. but for different creatures, għattilom ħanibda nġemma cards ta' daw. Eżatt. Yellow creatures u daw irrid, u daqsek. Which is weird. Originally content every yellow. Weird in No, your own no, way. no, ma. more dawk, Weird in your own way. Yes, aha. U għek, u That's unique. sissandi daqsek u għetnu, per esempio, Eżatt. jessa card kon, Eżatt. kollin a break għaxan kun għet naħdem għall-agenda u koll. Mux għalina. Mux tali Malta pop ħankun għamek, so ħankun super busy dak il-weekend. Imma nsib naqra ta' ħin, nġemmu nġibu naqra l-bank account u nixtru naqra cards u għek, iktar għal-collection. Daħħal mill-agenda fuq naħal-ora. L-ki kol agenda tijaj kolli ħafna. iktar. ċiku kollox jinfod. Jien kolli- ċiku, il-profit tal-day, il-profit bro ma l-ewel imur, down. bit-taqqa. Imur bil-minus jibda bro, Imma, yeah. So, right, il-cards vera saru popolari and a lot of people inhom nsieħbi. Brian, dak għandu collection ta' Gengar, Ivan? Gengar u dak il-Ghost, Bloda għanda. u dak għandu kważi kull Gengar li jeżisti. So, għandu fatti l-ħadarba konna
if I should say this, jew, insomma, kulħadd jaf li ġemmu l-affarijiet, l-ewwel ma tarax il-mara tiegħu. Konna hemmhekk Toykon u ħalli li il-file ħdejja mar jixtri l-ikel għalli ara ma titliflix dak il-file għax jisbu kważi daqs postman. Eżatt, eżatt. Gengar huwa l-iktar Pokemon li sploda. Xintej dik il-statement imma like dal-binder jisbu daqs post. Ma jinkon nitlef il-ħabib kieku, Dak il-statement. Oh, bada rridu, men. Le tamlu iġdi. Le. Friendship, guys, not money, come on. Le. So, le, cards splodew. U, inti ġittaj xaġa fuq kor, għax tinsaqsi di fuq kif saret li dal-axħar snin li cards qed jisplodew hekk. I feel like, to be honest, most YouTubers are really making, like, should I open it or should I keep it sealed? Ħafna nies, like, America has really exploded. Logan Paul. Logan and Paul, beda ironically, l-boom tal-cards kolla. għamel ħaġa ħażina u għamel ħaġa tajba fl-istess ħin. Like, he made Pokemon cards go boom, like, way up. Let's say he wants to get into One Piece. Eżempju, hemm il-Kabuto King. Qed jixtri kull Kabuto li hemm card, graded, ungraded, u l-market sploda. So, intkom taħsbu eħa minn YouTube dal-axar li. Yes, naħseb. Ok. Ovvijament daħlu ħafna tfal issa, allora il-hobby kiber u koll ġviri mux influencers bizi, ġviri tiġem iktar u jilab iktar ġviri. U taħsbu il-games, per esempio, Pokemon u Magic the Gathering u One Piece, li actually jilabu il-loba tejn bil-collector xin naf ħafna nis li ġemma u li actually they don't even know how to play the game. Jien wieħed minnhom ukoll. Xifin il-loba ma għatmalat. Tafu kif tilabu għatnej. Ok. Jien nafna baftit, ma għatmalat. Kon naf ħafna fuq computers, TCG, il-Pokemon. Ma għatmalat ta' physically. Għax jien l-istess, jien ma nafx, jien Pokemon Pocket nafna, which is the pocket version of Pokemon li aħfef ħafna, li tejnek, il-computer jgħinek kif tilaba. Imma, yeah. Le, so, avolja, so iktar saret pala collection mill l-game. You know, minn Magic the Gathering, that's the only one I really follow. Per esempio, Pokemon kif għattilkom like nkunem fil-hype, per esempio, peress ma kienġaw Toykon, bej Toykon u issa Carcon, which is the next one li ħaj, ma xrajċ card imġiddim. So only at events, no għot neċitar, just for the fun, li għet emmek. Inti for the fun of U naħseb il-ħagġa li it gives you an adrenaline, għax inti l-fat li għed tiftaħu ma tafx ħassib, fimt? Anka jek sibċi card one of one, eżempju. Fimt. Le, plus li naħseb jina u koll li kif taqbatti. Maġġa, xejda għani. Bil-Malti nitkellmu. Nafa xweħid. Toċ tiku daħu hendi għablu, aħseb naqsew? Affarijiet li jġru da. Le. Actually huwa a high player for the high. Għall-adrenalin kollu Fuq condition kon ħanid. Issa l-lum jaraw ħafna. Iva. Madomx just jilabu. Il-condition tot iġi għaf għandek l-istess card, bazzikament jitċekjaw l-kondizjoni. Nistanġi per eżempju, għax l-lum ġibt card li favorita tijaj, kelli high hopes, għet nsemmi l-Luffy, bil-kitta Borussia Dortmund, bazzikament tider perfetta, għanda just arsa fuq wara u ġietni 4.5. Bat għamlu naqraħos. I would break it, bro, and resend it. Għax għanda arsa fuq wara uffetwat il-kart kolla fil-fat center in corners u għagġis over 9. Iktar ċeti kas il-kondizjoni. Eżempju anka l-valur din pal-isset mur xi 700 ek, kieku ġiet 10, it's over 3000. So, valur jaffettu ħafna, yes. U dik sibta jew xrajta? Xrajta, di ma tantxaw in circulation, fimt, ja tal-personal collection tiegħi, I'm not gonna get rid of it. Fl-istessin, hemm Luffy u football involuti, so għadnijom. U minna u Malta sajta kardju, ok. U fissali kif fetwa? Fejt tista' ssiba dik, basically. Le, dik ħarġet biz barra. Promo l-Amerika. Eżatt. Yeah, alright, so, okay, cool. Yeah, One Piece sometimes collab. Basically, promos iġu ktar għoljien,
għax ikunu ingħataw ġo dak l-event. Biss. Fil-fatt ħarġet waħda tal-baseball u xissa, in-nies lesti bil-flus barra, rombli tal-flus, kull min joħroġ li kien ġewwa u taw il-kard, jixtru l-kard dak minn għandhom. Ossja. Iva, Mela. u jaqbdu bdew $150 per kard. Mela. So ovvjament, mbagħad once li l-ammont tagħhom eżatt jonqos, they can charge whatever they want, fimt? U jibda Tal-baseball ta' l-market One Piece. Ħarġu wieħed One Piece. tal-Lakers, iva. Għamlu Basketball għamlu Lakers. collab. Baseball, 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 baseball. Le għax hemm ukoll basketball. Għandek Dodgers. Dodgers. Dodgers, That's what Dodgers, Dodgers. Lakers huma Anka basketball għalija. Apparently. American sports, imma ftit nifhem fuq. Iktar fuq l-NFL, fuq l-NFL. Ma Dodgers għamlu collab Iva. bil-One Piece. Dan. Għamlu L-ewwel kliet waħda- bideħ ħajwadda bil-ballun. L-ewwel waħda vera għolja. Ġi mal-ewwel Eżatt. PSA 10 kienu approximately €1,000, Mela. babdew tal-għajna l-2000. Kull dejjem when you put One Piece anything popular, but it's Aha. like booms. Karġ ta' One Booms, Piece palissa jisplodu bro. wkoll. ħafna. One Piece is like a untapped market. Like Aha. għal-jom like it's just infinite money. It's just, they Eżatt. print money with One Li Piece. għandek One Piece, il-printing tagħhom hija vera clean. Ġifieri qed ikun hemm ħafna PSA 10, Eżatt. ġifieri għal il-prezz hekk ma jibqax jola għax inti meta jkollok printing mhux tajjeb. Hemmhekk issib id-diskrepanza tal-prezz fejn għandek PSA 10 ikollok eżempju 50 fid-dinja u PSA minn 9. Da l-isfel ikun allura ikun hemm Eżatt. allura dawk it-tens jollu l-prezz Eżatt. Il-pops ikunu ktar pops meaning tipo they're more in circulation. Eżatt. They'll be more in circulation. Għax tipo they're not one of one. Ħan saqsi naqra question kontroversali. Mux mill-lista tiegħek. Le, obviously. baraħħa, bro. Mela. Is it worth or is it overrated daw il-grading li tislab jom u offertek? I think Għax per eżempju- vera tajba. Taħseb? Iva. Għax per eżempju hemm nies li jgħidu it's a rip-off, basically, it's overhyped u Għara, offertek. naħseb bid-domanda li hemm bħalissa ta' grading, nemmen li eżempju anka PSA, għedin jaqbdu jagħtu grading blood dodge, nemmen li anka mhux għax tiegħi, fimt, kifet għandha kollox kważi 10, u mbagħad ħabba qarsa ġi 3.5. Fimt, affettwat the overall tal-kart kollu, fimt. Għaxġet 9.5 ta' ġivik, ikun 9.5. Kollox 9.5 u 10 corners. So you think people should get the cards graded? Għax dik Għax tiġi Eżatt. tiġi ħafna flus biex tigradjom. Jien għandi problema ta' Ne, ta' U għandek il-riskju li tibatu barra u bat tiġi. inxurjata, Titkun insured. tkun inxurjata, għax inti bażikament tikteb il-prezz tagħha biex tagħmel Market value ta' dak iż-żmien li tkun Ma jekk get barra. lost, dik il-ħagġa. Hija. Ma inti Għandek kważi fuq xiex tibda. Ma jibbeżemi jek inti, sorry, tinkun ek, għax naħseb xistaj, beżemi jek il-kard u għal-qalbek. Huwa worth it li tirriskja tibata mek just to put it in a slab li għalik, fimt? skont kif tara Diki, għax inti għalik ħatkun, you know, if you're a collector, fimt? Anka jien jien. għandina OCD, ġifiera anka l-grades. Imma nifhem ukoll li m'hemmx għalfejn tigrade, ja. Ma OCD għandi, ġifieri anka jekk ma nigradeħkix għan islivja, għan ixi Casing l-acrylic ta' lace posta, apposta li eżatt. tibqal islib ġo fija. Tifhem iġi daw imbagħad minn daw l-affarijiet. Iġi, jaġbuni bħala isek ikollok xi ħaġa Eżatt. iktar prestiġjuża, daqshekk biss. Imma eżempju anka di, jien li ma naqbilx eżempju bej grader u ieħor, jien dik il-mistoqsija l-iktar naħseb li duna li dana. Eżempju BGS 9.5 u PSA 10. Dik li jkun għaw jisu bilanċ bej il-graders. U kol, per esempio, Ace Grading jew tal-UK, it's a new grading system. It's Sejra not tajjeb ħafna. sejjer tajjeb, ma they're not as popular, sadly. Eżatt. Allura, Għax il-Ace PSA 10 xtraw il-Beckett ukoll, so affettwat ukoll dik. aktar baxx ħafna ġifieri, if you Eżatt. have an Ace 10, it doesn't mean it's a PSA 10 or a Beckett Eżatti, 9.5 eżatti. għax xej, u nkella kollha mill-Black Star, xambata Hemm il-Black Label, eżatt. It's the top of the of top. the top, exactly, which Eżatt. everyone wants to get, like Eżatt. that little black stash. Eżatt. 5x, 6x il-price ta' 10. U kem tiġik biex tagħmel il-gradings u offertek? 40 euro jinġitni biex batta, eżatt. 40 euro for one card? l-ma iva. Eżatt. Tell lot of money for that. Jek tara il-valur li ħajtlalek, jek Eżatt. tasab li inti għeda ċans li tiġik 9.510, ma Beckett eżempju,
naħseb huwa worth it li Li tipprova tibata grading, eżatt. Għax inti tista' tista' eżempju dijek tixjaro edha 200 euro. U jekk ġitek 9.5 edha Edha over 800 żgur. 800. Mela eżempju ħanbih dik tal-800 nerġa' nixxi Eżatt. tal-200 għalija biex nżomm għal-personal collection u għandi 600 oħra x'nu fuq fil-hobby. Eżatt. Tifhem, inti tista' tagħmel ċertu affarijiet. Xorta jisu as-such business ukoll għax għaw min juża hekk għax kif qed jgħid Edward. Biex tkabbar il-hobby. Eżatt. Jien minn Tagħmel sagrifiċċju li tnaħħid il-kart biex iġġib eżempju tliet oħra ro li tista' tibgħat grading, jerġgħu jiġulek valur iktar u dejjem għandek circle ta' Circulation, fint. aha. Eżatt. Tiddaħħal il-flus eżatt titmur għal cards li joġbuk fl-istess ħin. Sa ħafna Eżatti. drabi ma nbiħħomx Anka jiena neħel. Ekko ħani, how many times have you actually sold the car? Xubax inti ġekten jew Nanna, sajn. The circuit, okay, so how a collector, Mela, I'm gonna grade this. to Għana actually sell this. stijaj Never like sell it. rectangle, weħel. Għaxak, il-istess, I buy something, I'll sell this, never sold this. Għaxak, I wouldn't want to Le, sell le, it, le. it's something that's mine, like, you know. Eżatt. U naħseb plus ieħor għal-grading li naħseb jiena li qed autentika għal-kart. Eżatt. Ġifieri jekk kun għal ħares qed xi tip ta' fake jew xi ħadd joħroġ xi fake ta' xi tip ta' kart. Eżatt. Inti jekk hija iktar sikura x'inti jekk meta tixxi kart grade hija autentika. Ġifieri jekk inti frankajt li ħessin Xorta tittoqgħod attent għax eżempju PSA tkollok hologram, fodi Eżatt, xorta eżatt. jagħmlu Ma anka xorta. fake slabs, Ma, fim. ma, ma. So weħem ħafna modi li tinduna. Eżatt. Għaxak jużaw l-actual slab taħħom. Eżatt. Għax I know, I saw, they use the slab, they just change the ticket. Damel id-dawl fuq, Eżatt, eżempju, dawn jider fuq, hologram. eżatt. 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 Hemm ħafna No, modi, eżatt. ħafna modi. Għandek il-unique code tal-card li tista' tfittxu fuq il-labs. Imma għalina li meta tixxi online jew hekk ikun iktar safe li tixxi graded milli. Eżatt. Ħalli tixxi graded eżempju baxx u mbagħad tneħħiha ma li għaxajt xi ħaġa autentika. Eżatt. Autentika ta' Mbatti batant. Eżatt, eżatt. Jew zomma ro. Ro, eżatt. Eżatt. Okay. Alright, okay. What do you think about the business aspect? Għattejdu għandkom li it's a hobby at the end of the day, ma' u min jarħa pala pure business di, like għaw ħafna scalpers. business. L-Amerika speċjalment. Eżatt, Anka eżatt. Malta. Ma' għaw Malta, Beda, scalping Malta. naħseb għadu mux there are, wow, għax trust me. naf min. ħana l-storja tal-agenda, mela li naħdem mal-agenda. Ejja. Mela kienu minna li Destin Rivals. Mela Destin Destin Rivals aħna għanna kontrat tal-agenda, mux jien mandiċ naqsam mal-agenda, jina implegat. Imma nafdar ġaffariet għax kombinazzjoni għaw taħt il-da. Mela aħna bil-fors prezz, ma nistawx laqqas jekk ma hemmx iktar stok u fadlinna l-stok, ma nistawx nollulhom il-prezz. Eżatt. Mela aħna rridu nħallhom dak l-istess prezz. Malta kienu spiċċaw daw distras, kien fadlinna aħna biss. Qed jinbjaw 300. Ġew ta' xi ħanut, qabad xtara l-stok kollu tagħna u l-għada bijawk triplu il-prezz tiegħu. Eżatt. So, La. jiġru Malta. Jien nemmen li ma ċaw problem għaw nuqqas kbir ta' daqqa waħda. Informazzjoni. Informazzjoni. U daqqa waħda ħafna nies li qed iġemmu l-cards f'sal. Eżatt. Dawn l-aħħar sentej rajt daqqa waħda mhux waħdi u jew Eżatt, mhux għaxra. Le, influx, kienem, kif social media kienem influx. It Eżatt. brought on new people. Allora, u l-istok li ġi għaw Malta huwa Mhuwiex biżejjed. mhux biżżejjed żgur Naħseb it-top set tagħmel ħafna xogħol tajjeb għax anka marketing, Eżatt. kollox, speċi in-nies li jiftħu t-tip ta' cards, fimt, the hype is real bihom, fimt bit-tops. Fil-fatt qasiħu joħorġu ma l-ewwel sold out minn fuq website tagħhom. Taħseb li imma għaw forsi kontrikum. Again, jien biex u għaffartek insaqsi il-question. Naffaċjaw ma. Li għaw wis cards li wis jivintaw, per esempio, like every film joħorġu l set tal-cards. Naħseb eħe wkoll, imma Like, still mbagħad like, tiġi minn Per esempio, jien nara daw il-TikTok, especially Eżatt. was li titħoġaġi l-algoritmi jitfall. U jibda jiftaħ ta' xi fuq. Iva. Jibda jħorġ ta' blood doċ, like what the f. Eżempju, I sticked with football. Aha. Ma rridx nara cards oħra. Jekk kan ixtri xi sealed box biex forsi l-qoddim film jekk miex football Aha. biex nivvalorizzaħħa, mbagħad forsi again kif qed insemmu da cycle to profit, fimt? Biex again nerġa' ninvesti ġo cards oħra, imma that's it il-bqija. It has to be Eżatt. sold though. Eżatt, iva. Għaxak, jinek, taf kħed dara bġo qalbi. I'll sell. Iva. I Imma will vera, sell. I will sell this. Imma vera, taħseb li qed joħorġu like wis, like joħorġu everything ħafna, of the eżatt, eżatt. Aha. Nistajed, da, issa ħaret setti ieħor ta' tops. Aha.
Tal-Premier. Prestin, eżatt. Tal-Premier. Ħareġ set ieħor ta' Premier League. Bażikament Eżatt. xarej basically xi ħaġa dak l-ilma. Ġi sets tal-istess Premier League. So, yeah. Il-kard varjazzjoni differenti, imma stilla tistib Għandek jisek l-istess il-livelli ta' players. cards. fint? Ma per esempio, mbagħad ikollok per esempio, Messi, kollok xi 20,000 different Eżatt, film, yeah. like, Ma dak eżem, ma bat għandek l-autographs. le, ma like, Għandek il-relics. ma per esempio tal-films, joħroġ film li laqas kien box office hit. Eżatt. Għaw trading cards, u jibda jiftħu, Iva. like, what min is Eżatt, eżatt. u deċi ta' ru, jkunu Naqblu. għoljien, men. Eżatt. Like 50, Vera. 80, jew 200 euro per box, Eżatt. li kollok erba pakketti ġovieħ, u jibda jxi ta' ru, like min. Basically, eżempju, għanka da set ta' Deadpool li ħareġ milux. Aha. Specifically fuq Deadpool. Aha. Kull ma kien hemm, ġifieri għandek forsi 30 kard, 50 kard, Mhm. 60 cards daw ġie ma' d-dinja kollha, ma Mhm. ġi daw inti Biex tissibu. biex dawk issib Aha. ġifieri lotterija Aha. kbira. Fil-fatt rajna għadni kem rajt video mar u Jemmen il-prezz. raqqas I don't think he Strastra, actually bought it. I don't think he bought it. I think he's just like, oh Mela, my mela. god. Għandek un imma min ix-xert ekkux l-istess kard, imma għandek un xtara waħda u Aha. taħt kelumba. Lama. He just bought Le, ma lek, so għet joħorġu jina li għet, ħat iġi moment li ħajbaw il-big ones, per esempio Magic the Gathering ħatibqa għalissa għavolja xortet jaxxuwa bil-Malti għax tantet joħorġu settijiet, jina jistan nitkellem pal wieħed li Kif kont ħarġu nilaba tal-Marvel, eżempju, ma jagħmilx sens ma' Magic the Gathering. jien waqafni kollektja u waqafni laba għax you can't keep up, Eżatt. like joħorġu ta' spiż, boom, boom, boom. Infatti ta' Spider-Man flopja, ma kienx suċċess, you know. Kien hemm Għadu il-ħajf kif fil-bidu, mbagħad Għadu kif ħareġ ta' Marvel, again, flop, Eżatt. one card, kullħat qed ifittex il-soul, il-milestone, Stone. stone u Eżatt, milestone. eżatt. Daw biss, every other card. Different clubs, they don't really- Jiena ħarġu Ninja Turtles ukoll. Għax tant joħorġu daw. Jien dik Eżatt. li qed nara li qed ikun hemm chase card One. waħda għad-dinja kollha. U da, Dik il-problema li qed Aha. nara mhux għax ġieli Ekku. ma nixpeċi li nfetħu l-cards u. Aha. Imma mawx ħafna. The value is not there. U mawx ħafna nies li li jaqdu l-komuni. Li jaqdu mbagħad. s-set kollu. Eżatt. Mhm. fimt. Qed jiċċejs. Għal-ċej. Chase Jien card. hu siħbi il-tifel tal-mallem li għem ma jifhem xejf Pokémon, kem dejna nġibuhom u għatix. Għalla, tifel tiegħu xtralu xi 10 packets għax jiġibhom lu obviously. Eżatt. Għalli kull ma żamm ir-rares u l-oħrajn rama kollha. Għalli unfoqt. Like, Eżatt, dal-flus kollu biex tagħmel erba' cards u l-oħrajn tarmi kollox. Hekk li qed U jagħmel. dik Le. il-ġim li kifettajt inti, Aha. għax huma jħorġu. Just for that. Lex, set ġo xulxin. Mhm. Għax li kieku joħroġ set il-bot minn xulxin. Eżatt. Dak li kun jgħid. Qed tifħajpi għal-persuna. Ħana prova nġemma. Ħanaqqat Mhux qed jagħtu is-set. ċans in-nies ipartu. Il-comments jiġu jiswew xi ħaġa. Aha. Eżatt. Għax forsi tajt fl-antik il-Magic konna. Ikun ġo xulxin, kollu. Pereżempju kulħadd kien jipprova. Trade card biss. Ija, iksar. Pereżempju niftakar fl-antik il-Magic kien jħetuh Ghost naqduh kollu il-Mirrodin Eżatt. ħareġ il-Mirrodin like every single card. Ara, għadnieh. Issa, like kif għattint, 2 cards, 3 cards, but throw Eżatt, throw it eżatt, away. eżatt. Dik il-problema. No one wants them. Dawat xana mal-bijom, ħadd ma jidu, laqas bxej, Problema li għal-miju. xorta jinxtraw, mux problema. Tajjeb, ma fil-verità tinħoloq problema xorta tinxtraw, ma allura jibqaw jagħmlu l-istess ħaġa. Tipprova żżomm sort li ma tixtrix imma xorta Aha. taqa'. Taqa, At the end of the day, eżatt. Kun collector. No one is a master sets anymore, basically. Għaw min, għax naf min jiprofa jgħam master set. Ja, ma problema jibqa jħorġu and you wanna keep up with the hype. Eżatt. Dik. You wanna keep up. U għattejdu fuq Magic vera jgħamlu ħafna collabs. I feel Exaggerate too much. Magic is the Fortnite of card communities. Eksaret, Like, literalment, Eksaret. kull ħaġa li they can think, Kien hemm they can make Godzilla, money. kien hemm Godzilla, kien hemm Fortnite, kien hemm da. Tal-Magic li xtrajt, eżempju, zammejtom sealed tal-games. Alright, ta' Uncharted u Last Horizon, of Us. Uncharted, okay. I kept them sealed. U naħseb nżommom dawk. I was gonna say, I'm gonna sell. Le. I'm gonna sell them. U bad dak saqsni u ghost tech sealed. I like to open them, man. Jena Le. mitlej. Eżempju, jina xrajt ta' għadni kif xrajt ta' għadu kif tajom l-biraħ ta' Deadpool ta' Magic ħarġu jieħed ġdid. Xrajtu. Ġabli ta' Ninja Turtles The Last Ronin u ġabli Ninja Turtles tal-VHS covers. U għedin darġu l-pakketti, sabat, kolli ċans niftaħom u niftaħom ġol binder. Like, Le, jena, I like to see them, speċi għal xej billi għandi
Envelope, għandi Eżatt, envelope, eżatt. like it's not għalija, it's not cards, fim? Le jena niftaħ nipropra nxieġi xkaxxi, Tibbilanċja. niftaħ waħda u waħda għaxan jew Aha. li rrit waħda sidu għol. Mux għu sidu. Tafri, jien l-istess ukoll. Jiena meta ħarġ Ascended Heroes qed ħanixxu waħda u daqsek. Imma meta tlek ħaftaħ waħda li tikelli oħra stil bil-fors. U mbagħad spiċċa tlieta. So għandek tnejn stil issa. Il-kollektor evolva għalek. Aha, tikelek one seal ma one open. L-open kien like legit ma sibt xej. Ma sibt xej fija dak għaxa. I'm like, this is the worst box I've ever opened in my life. L-uniku ħagġa li għadżammejt sealed sissa tal-Pokemon, għax pers li tinġibuhom every time għandu standard order il-boss għalija one box minn daw tal-half boxes, kollha għandi. You have a set. Sissa, li kemm inna nġibu like ġibna 6 sets, I have one of each sealed. Edin Ek, that's good. So dawk jiswew 600 euros, 100 kull wieħed jew iktar like edin hemm. So edin ġo kesxum, laqas I don't need to display, edin vim boom, u najt every time għandi standard order wieħed u nisfaħu ġo kaxxa, laqas. Għanna di ma semmejni xu kolli, aħna parti li cards, ħajkun hemm every protective case ta' kull card, anka tal-kaxxi li tinsemmu. Tal-half boxes, Kull ikun hemm. minn ta' kollox, ta' kollox. Ma nixtiex bita daw. Tal-boosters, kollox, so, fis-sens. Għax they are il-Pokemon related dak to li ġib cards. tal-18 packs li ġibu Malta Il-half il-half box, box. So daw, eżatt. jek fegas nixtri erba kaxxa, no għajzbal nitfaħum fil-kaxxa. Eżatt. Edin hemm. Protective sleeves, anything. Għax dawk literalment xrajtom biex nħallihom hemm like 10 years zoħra imbiħom. Għax literalment Eżatt. I have no love for li ħanżommu ma. L-importanti li ma jkunx maqtu. Da, il-plastik, bil-plastik tagħhom. Dik l-import. Le għalek għetni Aha. t-xilom cover aħja. Alright, okay. Le, vera, ma konx taf li għandi. Ma konx naf, I'm still processing it honestament, so you have destined drivers. Ija. Għax naħseb eħx li ktar jiftaħ mill-li. Actually, ħaxa ħafna jiftaħ fil-ver. Aha, le, ma daw xrajtom literalment edin hemm, speċi, you know. Għax ħanajlek, ġiġi Business. ta' xogħol, pes li nġibu maħna, jaqtaħom li mill-paga. Somman jisom isni qed inħallas flus għalihom. Ma rajtom. Le, vera, li stupid, ma vera, Eżatt. itfaħom li fuq l-account ta' xogħol. Eżatt. Illa, Like, mux qed nikkalkola li qed nixtrihom. Iżak tajtom mill-flus tal-mallem stess. Aha, ek inqis, isni, you know, I guess. it's a funny idea, ma vera, isni la maħriċ jien jew tappjajt jew Eżatt. għalija mun fuqx flus. Le, technically, that's money you could have earned. Mara tgħidilha laqatalek iktar. Le, ma that's money you Il-mara could have tispiċċa tarmihom li tajli daw xillos. Libba, bro. Għaxek ġili ta' tibda tolli u darba ħallejtom fuq id-desk, għalli daw xinu ma u tiġi. Għalli daw, da nistan armi, jew għek. Bro, nabdula kħin, Like le. So, Bro, raxikel, bro. Tifla jena ġili għandi vetrina. Daw taħġiċ, datti għajek. Illa, bro. oh, Tak bisak tamel fence. Collector's worst nightmare. Kont għamil klok fuq. Aħjar, bro, aħjar. mela tajb li ħajkun hemm mela sleeves, displays u għafri ħagġibu xi guest minn barra like some xi ħaġa minn daw il-peżemju tojkon ginġabu xi like special Il-karozzi kanu Aha. ġabu people karozzi. from Aħna qed naħdmu fuq xi aha, ħaġa. retailers dik minn Qegħdin barra. naħdmu Hopefully. iktar fuq locally li kienu Aha. barra. Okay. As such. Okay. So, atleti, Okay. fimt. Diġà għalaqna xi ftit, minn qed nippuxxjaw għal iktar iva. You're focusing on the local scene. You're trying to Yes. grow. Fil-verta Tajb, nifimkom, għax growing the local scene is a good thing. Għallim bat if it keeps on doing well. Ma forsi like in next year forsi għala iktar pala retailer like persi tabdu xi brand persi naf li ġabu Matchbox tojkon ġabu l-official Matchbox u offerte forsi ġibu xi ultra case jew ġibu slate tagħhom jew xi ħaġa. Le. Basics, so basics. Alright, that be cool. Maħa. U ħatamlu kontettaj li qabel forsi ritturija ħatamlu exclusive Iva. cards Sure. u ta' tickets rittajdi. Every now and then, eżatti, għedin namlu sort of giveaway li Okay. kull min qed jaqta l-ticket online minn biljett.mt met jidħol fit-ċans sissa eżempju tfajna tlieta ta' Stranger Things li ħarġu reċentament ta' season 5. Three lucky winners ta' tops, eżatti, ta' tops now. Three lucky winners kull min qed jaqta t-ticket online
Et nizlu d-data, ovvjament jisu tiġi auto-numbered biex waqt il-show ħantella Eżatt. Anka qabel il-show ħanamlu għaw koll. Vordi għajkonna ħafna giveaways. Qabel il-show daw. Skużawni. U jiġu jippikjaw minn. Apparti daw mbagħad ħajkonna ħafna iktar. Qabel il-show, guys. Eżatt. Itfamek. Għandkom tnejn issa mhux tlieta. Għandkom nej, guys. So weħed three lucky winners ħajirbu one of each ta' Stranger Things Season 5. Fil-fatt, this is another serja li even series are doing tops of cards now. Not just tops, they do cards. Ma Stranger Things is a popular series, so tamel sense. Li fl-axħar So kellhom palda, cards, like, it's rare da. Le, dak hija l-base card. Alright, okay. Bat jħorġu n-number. Okay, alright, okay. Hemm waħda. Kima nifimx minn. Ikunu signed. One hija firmata minn il-level. Eżatt. Le, għax peżemi jaħal, etnajdlek, li ma vera ma nifimx fuq. Like, the only cards li nifim Magic the Gathering. Daw, bazzikament għandek 20 to 30 euro u xek. Which is still cool. Still cool, very cool. And for a serious card. Ma tistax tgħid ovvjament l-inxtraw so l-qoddim jista' jitla l-valur ta' Peżemi l-uniku card li għat, dajna nitkellmu fuq il-one-offs u daw offertek, iktar card li għat rajt li mar kienem ġen fuq Magic the Gathering meta ħarġu the One Ring. Li xraħħa Post Malone. 2 million. 2 million. 2 million. Dik kienet one fid-dinja kollha, kulħadd jixtri. L-aħjar dik full story li naħseb taf huwa li meta qabu ma sabuha, il-boxes kienet jinbijaw like 5, 7, 800 euro per box biex jizir. Ma li sabuha, boom, down to 200 euro. Like it was a Willy Wonka, kulħadd ifittex dal-golden ticket, man. U kien lucky minn xax, he became a millionaire just by one card, man. Crazy. Għat mu naħdem ġaħan. Għat mu naħdem, just, honestly, guy, rip. Jaf kem xtara pakketti mala biex najdu. Min jaf, bro, min jaf. Emma, he was the one, he found it. By the way, come, by the way. Nele, it's connected to the thing. Għax, naħamet fija l-skrin. It's connected to that. Okay. Apparti minn hekk, għandna xi kard oħra li printjajna għax-show, sort of exclusive. Għamilnijom għal-cardcon. Thanks to IS Graphics. Issa għanna eżatti għanna l-basic cards li ħajurina unek Edward. Il-base card ta' Eżatti. Kamil set li ħriġniħa esklusivament għal-card. Eżatti. Alright, cool. U daw kif ħajixtruhom, like, Daw jistaw jixuhom santukom il-link dirett minn fuq il-website fuq Biljetti.mt, eżatti. Alright. U jippikjawhom ġiħalsu għal-pakket, Eżatti. għal kard waħda, u bat jippikjawhom U jista' jkun lucky li On the zibu day. ultra rare. għanna l-one Hemm il-one of one, eżatti. Okay. La tkun bil-burdura minn durata, anka l-3 One of one, assume one. Eżatt, Oh, just eżatt. one. Eżatt. Okay. Dak il-one of one sa one of 25. Eżatti. Okay. Eżatti. So that basic normal. So that Dik il-basic normali. the worst you can find is this card. Eżatti. Alright, okay, cool. Le, biex Poġġija, eżatti, eżatti. Għantukom Għantukom wahda La, għala tank. damn. Erġa. Let's go. Għalik, ġal, għalik. Għadik, ġan, it's like there, like in Eżdak miski wara space. l-kwinti, Yeah. jintesa, We have the- naftakarna fi għol. We have the producer, like, on Oh, Eżatt. min jaf xida jiex maċiċ Marcos. il-liba, Ewek. Marco. Soqo ta' mill-dwek il-liba Marcos. Maġej. Man, issa, I would want this signed as well, you know? Mela, Għax I obviously want to Fil-fatt increase. hemm isimna fuq wara wkoll. Yeah, man. Il-one of one u l-one of three ħajkunu firmati minna. Eżatt. Sena, Xejda. you know, I'm a collect. I want one Just signed irridu and nibdew one xi not ħaġa signed, ġdida so I fim, think- something fresh li Thank you, guys. Eżatt, Thank you. unique. Damn. l-orsu għalli kona tagħna issa parti minn hekk għandi hawnhekk ukoll Aha. shirts first edition li huma vera sbieħ. Daw jistgħu jinxtraw ukoll minn fuq biljet.mt. Għandna s-sizes u għandna l-abjad ukoll bħalu. Issa daw biex tafu daw ħajkunu mibjwajn sa kemm Qabel- sa qabel kemm ix-show, tibda eżatt. il-kart, ma nbad daqsik. Alright, okay, so exclusive. Dan tal-ħabib tiegħi li diġà xtraħ għantulu on the day. Sabiħ l-abjed. La bet, sabiħ la bet, ħafna, yes. la bet, actually, vera. Ma, yes, bażikament.
Irridu xi ħaġa ġdida, xi ħaġa fresh, Okay, xi okay, ħaġa. okay. Fimt. No, it's something very interesting. Fil-fatt aħna għal Cardcon, we're thinking of actually, I'm not sure if we should say this on this episode, għax we want to do our own card Mela, just eh. for Cardcon. Ma like, Eżatt. obviously, but we'll do more eventually. Mela, Ma for mela, now, we mela. want to release our first card. U ħadna l-idea, u fil-fatt kellimna l-istess person. I talked to the same person. Issa. well. Għalik jaxħab As well. Yeah, I've been following him for quite a while. I know what he does, and I know he does really good Yes. work, so that's why I spoke to him. Imma, ħna we have our own designers, or I want our own Design, take, eżatt, take eżatt. on. Imma Ħalli fuq ovvjament, wara jista' jagħmel imma wara. l-stil imma I want his style, because his style is actually really cool. Vera I sabiħ. like his style. Dak ħafna. basikament id-dizinja xħina u kol. Eżatt, yes. No, Issa, ovvjament, ma semmejniex ukoll li il-numbered, il-background jinbidel. So, ħajkunu vera unique. Il-5 out of 5, One of eżatti. one ħatkun gold, Eżatt. one of three ħatkun purple, Okay. one of five ħamra. Il-background Out of tal-bejn. 10 is red, eżatti. Eżatt. So, eżatti. Vera So bieħ, they're yes. all, okay. Nice. Mux nice. ħanru għama għalissa, Le, le, ovvjament le, ħalli nżommu suspan. Yeah, of Cool, course. cool. Aħna, we're not sure yet. It depends on our designer, how fast she is. I'm talking to Tatiana! you. I'm talking to you, Tatiana. Even though this is probably going to come out like way later. Emma, you, Tatiana, you. Make... ċempilla. Issa. Ċempilla live fuq l-episodi. Probably, she's sick actually this week. Miskina, vera. Miskina, she's So sick. għanibs. Le mantiex nifs, daqsik. Tamela issa, tamela. Le, le. Il-deadline tijak il-lejla. Bomba. Tamela, waka kartijaj. Mela, Mela, I have more questions actually. u ħansaqsi li l-ek sakem. ħanħodlok u għahdu minn question tijek. Aha. Xinu l-ektar favorite card li għandek palissa? Inti dak? Jena Dak. l-fi naħseb yes, li għadni kam nurikom. Aha. Inti għandek ħaġa? Inti għandek Kont case. sanġi piktar imma għatlura. Daġi preparat, daġi Daġi bil-case. bil-case. il-case. Issa, I've only seen people with like tabarra bil-cases, bro. Exactly. Or like ftit toy conrad, bro. It's impressive, bro. Fuck, man, it's impressive. Oh, you're case, bro. About the case, or you will make fil-frame. About the case, man, like, guys. Di vendors tabarra kellom, Exactly. any collector kellom, like, literalment. Għandu Burger King sponsored by Burger King on the side, bro. As well, like, he's rich, basically. That's Pokemon. I'm what a Pokemon. Oh, Issa, ovvjament, aħna u koll għaniprofaw noqtu l-gosti ta' kullħat. Aha. Cards, anything li timmaġnaw ħajkun hemm. Pokemon, Star Wars, Riftbound. Oh my god, I know that card. Kollox. Damn. Dawk li ħriġtu ma il-favoriti. Obba ma jurina cards. Taħseb li għaw Malta għattem ċans iġi xieħanut li għamil grading minn flok li kollok l-riskju li tibatu barra? Naħseb Ma naqra temminx. diffiċli għaw Għax- għax. Għax naqazar. Għax eżempju PSS jiftħu Ġermanja. Ġermanja, eżatt. Aha. So at least, eżatti, ikonna ċans iktar nibatu aħna pers li fl-Europa. Nifrankaw Fimt. id-dazju Eżatt. u shipping il-bot ħafna. Eżatt. U għen il-riskju. Għax għoldan ma nafdaħħomx Urjom naqra xistaw jisibu, uġek, Mela. daw mux ħatiħdu minn għandu. Dal-private collection Boba Fett, fermat. Aha, Boba u fermat. Gold of it, U dik out of 25. eżatti, Damn. U xaġa One Piece. eżatt. L-unika kard li għandi ta' One Piece għax vera toġobni. Oh, okay. Lejdi 10. U da slab. Inti tażel kulur jew hekk? Dawk eżatti, eżatti. Alright, okay. Biex to protect the card. Pimp more. it ukoll. Peress li Okay. Li kisser ħafna dwejn biex jipparkja. Aha, Bumper. Mela. Charizard. Eżatt. il-Ġappuniż. Eżatti. I only broke one bumper biex kunta. 11. 11. 11. La, Nine. 11. By eżatt. actual 11 dik, imma. Yes. Mhm. U trasparenti. U daw minn, daw sibtom Da jew sibtom xrajtom daw. mux. Daw sibtom jew xrajtom. Daw xjon. Yeah. Ta' Stranger Things So daw għandi kollha kollu Pokemon kważi mhux hekk. fermata u hekk imma It's your fadal li tnej. favorite. It's your Daw favorite. 3 base Eżatt. daw Daw urjom lomek. Ara. Daw antiki ħafna, ġveri. Eżatt. Imma, Dak tit nista' they're in Japanese, bro. Honestly, I know why they're in Jina, Japanese. onestament, nipreferi cards Japanese. għax Same. Imma, Għandhom aktar artworks bieħ Yes. ħafna. Di eżempju, di ċara, di First edition bit. Waħda antika Sot. għandi ta' 98. Aha.
Alright, okay. Eżatt. Le, Dawn CD promos, daw kienu ħarġu biss bil-Ġappuniż. okay. Ma sibomx English version, eżatti. Okay. Taf fej, għax basic the Pokemon cards Japanese are cheap. They are sadly cheaper, which I don't know why they are cheaper. English is more expensive. Daw, ħabba l-condition. Għax il-condition ta' Japanese, il-printing huwa perfett. Ġiviri jitċekjawhom il-fabriki li jkunu perfett. Allora, grade dejjem kważi 9-10. So, jżommu dejjem il-valur. Stagnant. Yeah, okay. Eżempju, bħal din, bħalissa l-pricing tagħha emmew isfel għaw fuq. Okay. There's no in between. Ma dak kif qed jgħid Edward eżatti. Condition tal-Ġappuniżi hija iktar Phenomenal. finna fim. So, Huma high grade ħafna Eżatt. għażmien li għandhom unajn. U ħansaqsik mela. Inti għat daw xrajtum. Limu l-iktar card cool li ftaħt, li actually you found. You found, Edawek. okay. Sfortunatament kellim beħħejta. I love li asħar ġapala. għamel il-fawl mela wkoll. So you actually sold one of your actual cards. So beħħejt one of one ta' Guardiol ta' City firma. Eżatt. Okay. Alright. Dik sebtant ġifiri. Princess Leia ta' Star Wars. Alright, cool. Vera sabija. mill-artista. Alright. Dak sifert għalija. Daw sketch cards. Sketch cards eh, ikunu kollha one of one. So, eżatti. Damn, okay. Okay. Daw tamil. Ma li tara drawing 8 li inti lucky. Tops kolla, tops. Ma li tara drawing 8 li lucky. Eżatt. Għax la jkun actually sketched fuq il-da. Però mhux dejjem ikunu firmati mill-artista, l-artista li tkun prinġietom. Sketch propja. Eżatt, okay. eżatt. U dik sibta ġo kaxxa. U inti sibx ġili taħt, jew ma tax tibti kaxxi. Le, niftaħ, ta' ma mostly naħseb numbered out of 5 liktar li sib. Alright. Ma ħanamlu ħafna affarijiet cool, u qed nippruvaw niftemu ħafna mal-vendors. Eżempju għamil ħabib tiegħi hemm ħajkollu one of one kutinjo ħajamlu bħala refill, fimt. So ħajkun hemm ħafna affarijiet bis-sens, affarijiet unique. So the refill ħatkun ovvjament bis-sens. Għax ovvjament jekk ħatirbaħa għandek card ta' over 2000 euros. So inti when it's out of one għandek over dejjem 1.5k żgur. Alright. Mhux dejjem imma mainly yes. I love li jetta provaw ġibu the American culture ta' cards għaw mat, għaw ħafna nuqqas. Għax per eżempju, tokkon jisek għanna naqazajra feeling ta' xaxax what could be, kien hemm naqa vendors, mek għamna kella barret, ok, bil-binders, kien hemm min, card cafe ħarġu bil-display. Ħajkunu maħna u koll mek, I would have assumed li ħakunu maħna. Issana li ħamlu differenti u koll l-nis barra li għat jarawna jistaw ġibu l-binder maħħom, fimt jistaw partu dak il-ħin, fimt, so. Għaxakom, ma kikun id-dijaw xie kard, jow jgħu xie valur. Eżatt. Kard li jistu għabli. Partu, eżatt. Trade value with U anka naħseb ħatamlu per eżempju trading areas. Għanna trade night u kollu. Mela di, bazzikament, naħseb. Tajba, importanti. Ġdida, għet nassumi jena Malta, trade night bazzikament u għalli show jiqaf anka l-vendors jifqu. Eżatt. U jkun hemm area specifika biex kuħat jitradja bil-vendors kollox. U di meta ħassir l-mġurnata? Li ħassir fuq iż-żewġ ġran. Okay. So you're going to dedicate 1 hour or maybe Eżatt. for just One and a half hour forsi eżatt. Li aħna ħanamlu għana qasbaħ mill-li kif jamlu barra naħseb. Billi ħajkonna suppost DJ bi slow music. Barġi aħna. So f'dak il-ħin il-retailers irdi jalqu. Eżatt. Kollox jani nala u kullħat jisu. ninġabru. Gettu jisu kullħat. Is a get together, okay. Eżatt. Fil-fat ħabba fikom, honestly, I've been wanting to actually get all my Pokemon cards and just put them all in a binder. They're all not in a binder. My cards, I have the most inconsistent collection. Anka għandi, issa, thanks to CTC Collections, I forgot his
ħajkun ma'kom u koll. Jagħmel binders. STTS. I bought a lot of graded cards Exactly. from him as well. Uh-huh. Għalek. Yeah, I still have to buy a few more Iva. actually, supposed. Ma għadni minn iċċet passa broke. Passa broke. Ġemma, U ma nafx. Bojkot. U ma nafx. U ma Għal-karpa. nafx. Fadallek xaru ġimma biex ġemma. Eżatt. Għax nafx ħajkun hemm iktar affarijiet. I want to buy some sealed products as well. I love, I'm a person that likes to collect sealed and graded cards. Eżatt. There's no in between. Għalek. It's okay. Deti jekol di issa. Ħajkalli one signed, one not Eżatt. signed. Ħalli kalli like, anzi le, two signed from you, but kalli għata one signed by you. Nabżaw ukoll Aha. fuq trade night ħajkun limitat. Alright, Ġib bħala capacity. okay. Ġifieri. Mux kuħat jista kun hemm ġew ġifieri. Le mhux ġifieri first come first serve. Okay. Il-vendors go u mal-bib dakinhar meta tiġu mal-bib ir-reception tixxu billi €1 ħajkun dak Eżatt. mhux biex ġibu għal-flus biex ikollna Ammont ta' kemm jista' jidħol hemm ġew, fimt? Eżatt. We monitor by that €1. Okay. Għal Okay. trading, għal Eżatt. trading. So meta jixtru ticket, tom option ma jidux they take Eżatt. part of it. On the day. On the day. U l-retailer ma jista' reception. jibbaw hemmek għax forsi jridu Eżatt. retailer. So you're- vendors iwa. Untom tkun tafu kemm hemm vendors għax tafu. Eżatt. Eżatt. You already have that number. L-area hija limitata, allura ma nistgħux Eżatt. nindaħlu n-nies kollha. Eżatt. Li Ħajkolna jkun hemm food area. Aha. Ħaniprofaw nagħtu l-gost ta' kulħadd. Ħajkolna minn ħabib tiegħi wkoll bil-hello, Aha. popcorn, Okay. anything, candy floss, fimt. So, Good stuff. apparti minn hekk, wieħed jista' jiffanga. Aha. Manna l-Forbidden Power ħajkollu l-area bit-tournaments. Kon sanajt, Yes. kollox, ħajkun hemm actually tournaments. Yes, on both days. Aha. Għadnet nitkellmu, ovvjament. Ħalli nippruvaw noqtu gosti ta' nies, mhux li jkunu tournaments li jkunu basic ta' Anka casual players. I feel okay. Tournaments minn ħaj jent namlu motem tifel zaħja, do asjaf li x'kien ideja, like you won't even win or dodity. They should like be casual tournaments, anka minn jallem, on forsi u koll. Eżatt. Hemm xi ħadd li- Nemmen li. Dejjem tal-istos ħajjejnu l-nies Eżatt, fimt, tal-istos, ovvjament. U aħna nixtiequ ħalli jkun hawn Komunità, u Eżatt. aħna minna li anka it-tfal jaqtaw it-ticket u li huwa bxej, ovvjament. Just to monitor anka forsi ħabba l-qoddim, fimt, namlu komunità ikbar. Mela, eżatt. Għax jekk namlu mot tifel zaħja, ħajmur konta xi professional sweat, Eżatt, nizgħidna, yeah. ħajja. Aħna Bidem. l-prezzijiet din għanna l-early access li Okay. ħajkun ta' €15 li tidħol sija qabel kulħadd ħajkun qed 9 u xek. Edna sal-10, u ovvjament fl-10 niftħu l-bibien għal-tickets l-oħra. Hemm il-weekender ticket li qed €10, ovvjament jekk qed taqta' online hemm il-booking fees. Mbagħad għandna tal-individual days li għedin 6, eżatti, Kont 6. ħanejdek actually to mention the price of the Eżatt, tickets, but you eżatt. did my job for me. That was one of my Tfal questions. sa 10 jitlu b'xej, Okay. għandna minn 10 sa 15 bitri. bi €3, mod ovvjament minn 16 il fuq li jiġi l-basic għaw €6. Fimt? Provajna nżommu l-prezzijiet vera baxxi. Aha. Kif qed ngħidu, you know Edward, we're not doing this to profit, qegħdin hemmhekk ġast biex noħolqu l-komunità. Fimt, ilha tberen ħafna f'moħħna dil-ħaġa. So anka biex tkun fera kulħadd. Xi eżempju meta tara kif jiena ħarib ngħid l-Amerika. Eżatt. L-Amerika, is-sibt eżempju l mor jilagħbu it-tfal jilagħbu l-logħba baseball, Eżatt. football. Aha. Mbagħad wara ma missierhom jew mal-familja Eżatt. kollha jmorru jixxu kaxxa cards u mbagħad imorru jiklu d-diner u jiftħu Eżatt. flimkien. Ma- Hija ma- esperjenza ta' kull weekend li Eżatt. dik taqgħad il-familja u t-tfal jaqgħdu Jitlaw li xogħol. ħafna videos ta' tfal anka taraħħom Ma- jibku għax U ikunu aħna sabu xi ħaġa. Eżatt. nixtiequ li Ditrillu. ta' kultura biex Eżatt, eżatt. U naħseb għaw ħafna ċertu li actually show pakketti, ma jtux, they don't Eżatt. know what they're actually finding, għax they don't educate. I feel like ma jkunux jafu ta' t tifsibu, il-parents ma jxrawx binder biex ovvjament un bat fil-binders, għallom loose iġuram. Tu bess kamek for me, għax inti loose pa' sakar, mandi xej binder. So anka jena fil-verda. Naħseb jiena reċentament, vera reċentament li għaw kaxxi li tista' tixxi. Ġieri
Pal Planet Console. Le, dik fair, okay, Eżatt. fair. Ma le, binders have always been a thing since. Binders ila- eżempju tal-futbol issa tkun għaw daw l-autografs. Espet jiġu naqra ju. Aha. Daw reċenti. Le, ver, u futbol naħseb iktar futbol naħseb naf li for sure li hemm il-parents u l-tfal flimkien jaqsmu l-packs u naħseb iktar minn Pokemon żgur. Ma there might be a few. World Cup ovvjament tenet iktar il-boosting Fil-fatt, l-World Cup u ripping tal-pack. l-prezzijiet tal-futbol ġol Amerika. Eżatt. Alright. Ġi kars tal-Amerika, il-prezzijiet tal-futbol. Okay. Ma jgħidu l-soccer. Eżatt. U lew ħafna waqt il-World Biex Cup. nsemmu forsi xi player eżempju jinnaf Jeremy Monga li kien mal-Leicester, xtraw il-Manchester City issa. Cards tiegħu li kienu jmorru eżempju jinnaf xi $30, palissa din 700, fimt, so there's this boom, sejra hekk, so U jaffetwa per eżempju, ma kif għadna jħorġu balla verżjonijiet, inti nasib tal-futbol u sports dejjem jaqbillek il-rookie l-ewwel first eżatt, season eżatt, jew xi ħaġa. L-ewwel darba li jiġi jkun l-ewwel darba li he's on a card. National debut eżempju jkun Dak huwa naħseb li niżel ma' kien- nazzjonal l-ewwel darba. Aha. Eżatt. So in sports, vera, I have no idea what the fuck I'm looking at, but they just look cool. U Just look cool. ħajkun hemm xi ħadd li ħajkollu cards ta' American Sports u offertek. Naħseb le, naħseb imma. Jaf jkun hemm, ma nistgħu, eżatt. Għandu kollu tal-NBA. Eżatt, Alright. eżatt. Naħseb jek minn Ħajkun hemm ħafna raw u graded cards. So ħwienet ħajinvestu ħafna f'dawk il-tip ta' products, fimt, so U dijet tajba li jisna tkun l-ewwel darba biex nibdew Eżatt. it-triq li ta' daw l-affarijiet. eżatt, You eżatt. guys are building the building blocks, segwating the path for future generations, eh? Revolutionary ta' kanna, guys. Vera, onestament minn dejjem xi ħaġa kien. Minn durajt xi ħadd bid-display għaxi ta' barra, I'm just like, damn. This could actually happen, but like a few months later, it's happening. Da, għax ti passa like, I don't know what's happening. Għax ti passa Six għandu collection sealed. Bro, what you think? dak bil-hype. On God, 99% ħabba l-hype għed tixtri inti. Nitfaħħom hemm. Is-seg. Qed jimxi miegħu. U da, like. Jien 10 years oħra nbiħħom kollha li ċimur nixtri karozza. Bro, that's sad, bro, that's sad. X'għandna nagħmel bihom? Jom nidu, bro, jkum. Ejja, ħan nilagħbu l-logħba. Mela, we're gonna play a game. We have a game prepared for us. We Uh-huh. can't actually look at the value. Duna. Tara actual value, bro. Ma ħana ħantukom person kompetent nej. We're gonna give you a picture of a card. Guess the price. And so the closest obviously wins. So these are Kun some maw cards. twin cards. Okay. Come out main cards. So obviously we're gonna show you the picture and then guess the value. Mhux kollha eżaġerati. Yeah, Imma so- they're you quite cool cards. Ibda Nibdew minn. Mela ħanibdew. ibda minn tal-Magic. li Magic. kelli. I love the magic ta' għaw tlieta Maħniex magic. intiżi. Tal-Magic hemm. So ħanfallu. Lina fan ta' Magic. U da. It's between you. Aħna nafu l-prezziet. It's between you guys. Mela, għaw dan il-ewwel card, issa we'll send it to Nistgħu the nagħmlu editor. bħal ta' barra nagħmlu telefonat. Le, ma tkomx. So, dan huwa So- double-sided card. Huwa ta' Transformers. Kont Nar iktar ngħidlek. information fuq kien ħareġ fil-Hasbro Con. Okay. Kien exclusive fil-Hasbro Con u it's one printing. Qatt ma kien hemm printings oħra tiegħu. Okay. Okay. Miex one of. Mhuwiex one of kien hemm ħafna. Imma it was only one printed one time. Sa xinu, sa xasab il-prezz. Mhuwiex- Ħankun let me help you, mhuwiex eżaġerat. Okay. Kont sajta 250-300. Ma inti 300 u inti kemm? Around 250-300. Well, actually, you're closest għax it starts, dejjem starting, nasib the worst condition. It starts from 194. So roughly, good condition jista' jkun tiegħek u anka if it's graded right. Mela, Exact. you won it. 1 point for 1 point. editor, 1 Kompali point. inti. 1 point. Tutini 50. Mela, Namlu sport. Next. Dil-Orkana. Okay, l-organa. Aha. Expo. Aha. Di kienet aktar rari. Expo. So, ik rajtu għasew. Jek taf Expo titmur taf informazzjoni tejnux, għax inta Le, Expo titmur l-actual event. Aha. Eżatt. So, Għatlu that one's a bit informazzjoni more bro. ex. Eżatt. Jien ngħid around 400. 400. That one's, aha.
Issa, għaxin nara ħafna prezzijiet fuq graded. Aha. Ehm, Menti more like worst grade. Għaxim starting. issib. Starting kollha, daw mhumiex like actual graded daw. Aha. Kollha starting għamilna. 300 taħamur. Actually, that starts from 3,500. Wow. Okay. Xorti jemmot tajja. So min kien, you're the so here. So that's Closest. Wow. here, Laqas temmen, like that's the word, like starting from Istra. laqasu low grade. So high grade would probably be in the 10,000 jew xaġa. L-axar wahda li ħarġu ta' Le, le, ta' le. bazza, ġilu No, 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 no. bro. This is an expensive card, actually. I didn't know it was an expensive card. Mela. I had to go a sports card. Jirridekolawna, right? Issa, di is LeBron. Alright. Ovvjament, starting eżatt. għamilni għali. So, U it's a... Bħala Roya u graded? Għax Għamilni dik grade daħna. Authentic 10, eh? Authentic 10 sibnija. Ma pala starting, ma mux... One of one. U mux u one of one. One of one. Jena li għal... 5K. Mela li għal Le, 5K. 2.5 million. 2.5 million u inti. Kien say 500, 5,000 kien say. 5,000 kont. Miss under competition. Yeah, 1.5 million. Mela, da 1.5. Issa di kont ma konx shirt fuq, għax di sibt. imma bat Highest 6 million dik, biex kont taf highest. Imma the starting. Dik one of one. One of Dik one, one of eżatt. one, għalek. U graded. Aha. Ma jina naħseb. U ksibnija. 1.29. 1.29. Aha, reġi. On a roll. On a roll, bro, palissa. Mela, ħanerġantikum wieħed Magic. Mela, Magic kien overall. just pure guess. Mela, din hija Mox Opal naqra information. Għax fuq ta' Magic actually naf nista' nagħti Għalek information. kassinu, għassi ma naf xejn fuq. Mela, din hija Mox Opal li huwa invention. So dan huwa ħareġ one set, one time, one printing. Daw kienu vera rari, like in every 3 boxes you might find one, u daw kienu ħarġu 30 different cards li huma inventions. Mistra. So every 30 boxes you might find one invention minn daw 30 cards. So kien naqra Okay, rari. Do you have this? Mhuwiex eżagġerat, fissa mhux fil-millions, imma I have this card, yes. Oh. I have the Grimlock as well. Oh. Tal-Magic actually użajt li għandijin, għalek Mela. nafta information fuq. Għamur around 800. 800? U Edward, kem taħseb? 500, minix ċert, ma Kemi? Mela, You have to actually look at the value of starting, okay, starting price is 950. La, bro, you're on a roll, bro. Oh, actually, I'm destined to Bro, be Mulissa, in u kiku Carcon. kont Lotterija, actually bro. tempted li Yeah. I would graded li l-money bżax xina paranoid li nebatu barra, this is probably one of the things li I would grade. Għaxan di dak, daw daw li jtnurikom kolla. Għajsan għaj l-istess. Dik hija trainer, jow. Xini? Għaxin għan nifem pala Pokemon. Aha. Għal-Magic dik hija trainer. It's a card It's an item. it's used a lot in tournaments. Okay. Għax, Okay. imma, and it's a special one, like a foil. Immek U, jisa pal tip ta' trainer, Aha, eżatt tal-Magic. It's an artifact. Għalek ma tamilx complete sweep inti, bro, palissa. As you're doing a sweep right now. You're sweeping up. Mela, ħana Next da. card, this should be- the One Piece, actually. One yeah, yeah. voice. One Piece kolla expensive palissa. Japanese. Għamma naħseb di English set. Di English set ta' Le, le, Japanese. le. Japanese, di. Prezz, għax ta' fuq card market sibtum daw. Ah, Ma U nafx dik- information dik- Dik fuq. stamped. Le, Dik sample jgħidlek hemmhekk, so Qabel ma fissel joħorġu. qassetu Le, naraw nek imma jisu mal-ġempa u stamp, jew le. Le, ta' ma naħsebx il-stamp. Taraw chase, naħseb stamped dik. Championship Championship eżatt special, stamped. Basikament, tournament winner jew. Eżatt, Aha. eżatt. So dik naħseb mur iktar, ovvjament mur iktar mill-basic tagħha. X'taħsbu? Laħwa prezzijiet. Jien ngħid. El-fej. Alright? Naħseb 3000, 3.5, bej 3.5. Okay, interbaħ terġajt, Yes. imma you're way off. Li it's 50,000. It's 50k, Okay. bro. Ba, wuċ, 50,000. 50k, bro, l-fat, you think guided, huh? Għaxin għara ħafna step imorru Aha. graded li mumiex dak l-ammont. 50k, bro. 50k. This Wow. is my area. This is a Nah. Pikachu. Alright, Aha. daħat irbaħli. Għandek dal-card? Diro għet mux 400 bħalissa. Diro, Le, Marija 1000.
Tal-iktar? Għattejnu, bro. Le, u jgħazom mal-400. Għazom 400, inti? Mela jaqreb l-1000 Jiddependi jekk hux sil, dax dik hemm is-sil. So, dan Kun huwa- fil-plat. Le, da dejjem bat Miftuħa. il-lowest value, so jxaktax ikun miftuħ. Mela, Pikachu Vanda, 575 starting from. You're the Le, close. Le, he's le, the u kemm għal? 400. Għalek, Elf. għalek. No, but he's the closest. Oh, mela, alright. Yeah, bro, għax closest, bro. Eżatt, Kontrija, jgħatex li. Ejja, mela. Tamil, Issa dik il-firma. 1200. 1100, Official autograph. Ok, Eżatt. dak ta' ħuħ jgħaw? Xinu? ħuħ, għaxen, da minn għalija ma jkollu xie ħuħ jgħati firma l-cards għallu Bej darba. 1.2, 1.3 nejtin. 1000, 1.1, 1200, 1300. 1100, 1200. Ah. 1100. Għarat tkun 1150. 1500. Mela xorn, riba. Erġaj. Bro, Super pipe nar l-erba. Naħseb bro, għawek wara għawek, bro. l-axħar waħda, bro, ajwa, l-axħar waħda. Just bet everything, bro. Bet your house, bro. Dan l-axħar card, Magic the Gathering. Magic. Din il-card again għandi. Għandek Għet niflexi għajju. Għaddi flexi l-cards. Guys, morru suq d-dar taċċa, guys. Għandu xaba cards. Princess Dak Twilight. huwa Sparkle. My Little Pony. My Little Pony, kon sajn. Sajn naħseb. Two of two, mux għaxteb. Le, power tagħhom. Tuż power, bro. Memx Alicorn. xaħtnejn fid-dinja għandu għaxli, bro. Le. Eżatt. Xra għandu x'kamra kollha tal-girls, actually. Għandu ta' My Little Pony. Li għandhom tal-pony xrajt. Istra. Għaxman. Jien 300. naħseb xi 500. Ħat punt, għax it's 250. Ok. Kienet too good to be true. Complete sweep. Eżatt, Għaddejja, I was like complete sweep crazy, bro. 250. Għalek, mela dawk ma. U tal-brom minna xmaħni xċerti fuq għadik, so Ma that... ta' Messi jem minnom għal-beħ. Aha. Messi 9 u 10 1100. Nirfittex. That was our fun game between you guys, biex now your knowledge of nafu li ma tafux il-knowledge ta' kull card. Imma biex Alla ħadd, No one can know Eżatt. every value of every card. Imma Kuħat tintis fuq il- Eżatt. Per esempio, ma stanix dik il-One Piece tu fi 50k ija. Istra. Impressionanti, eh. Ja, One Piece. Dibis, għandi eżempju, għaj ma naqqax One Piece. Ma jtissa, u first place. Għalek naħseb. Dik first place probably, żgur. Għax li meġis labat li mux. U ro, u xek. Ija. Għaseb wara grej. Għasab wara grej. Mis fuq il- Credit, mis fuq il-200k. Kont sa ngħidlek naħseb. Ja, 200k, anke iktar. would be. Skont il-grading. Skont jek mux Beckett, għax Eżatt. hemm differenza kol bej Beckett u PSA. Black Label. Black Label. Per esempio PSA doesn't cost as much as a Beckett kieku. Beckett 10 u għawala minn Beckett. Eżatt, eżatt. Għalek jien ma naqbilx ta' Ace u ma they're getting up there. Okay. Ace, that's finally. Clear. slip. Over as bieħ, bro. Like, għax Ace, basikament, huma jamlu kol naqa dizinni fuq għawek, mux jistaħallek bejn. Qablu mal-burdura tal-kart. Ettara, ħana rejdi. Di għawek, just għandek jisek basic xej, just l-isem, meta s-sena, ġemmen 10, għalek naqa kull color. U għandu kull saħħab daw jamlu madwar u kol. Għaxi titlalaw fuq, eżat, skont il-burdura li kunem, eżat. Skont il-kart. ħafna minnom joġobni, minnom ma narakx. Wara, ovvijament skont il-kosti, it's a hit or miss. Le, ma inti tista tażila label biss. Għetik last. Tażila label biss. Top. Anyway, mela, għajdu naqra talk to the camera, mek, Yes, għajdu this is naqra like- eżat fuq Carcon, fej jistaw jixtru biljetti, eccetera, 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 u fidejkom issa. Upcoming project, ja, dik. Eżatti, biljett.mt taqtaw t-tickets kolla, hemm żewġ events fuq biljett.mt. Hemm wieħed tal-merch li għandna l-flokkiet u l-cards li jkunu sealed, mussib ovvjament one at random, dilla kien one ħajsib il-one of one u lower numbered ukoll. Unbat hemm il-main event li ħajsir 5 to 6 September, iċ-ċentru ta' San Bastian. Xizjet? Naħseb dik. Kif edna, jkun hemm over 30 vendors, food court, trade night,
għanġibu special guests, Ħajkun fimt? hemm area wkoll għat-tfal Qed naħdmu fuq area ta' tfal eżatti, yes. Biex hekk jridu jiġu il-parents jistgħu jduru bil-kwiet. Eżatt, ħallu sfal, muru qatilla Eżatt. ħalli I spend all the money I should give you on dik Fil-bit ħajkun hemm bar ukoll u d-DJ kif edna, so Alright. we're gonna make it fun. Okay. Fimt? ħajkonna waqt ix-show ħajkun hemm Live opening, eżatt. openings Bil-kameras, fej wet jista' jara, ħnamlu l-screens, waqt li intom għaddejjin, ħataraw il-pakketti jinfetħu live, fimt, so rridu namlu special guests ukoll li ħajjiffirmaw u Eżatt. jieħdu li- nixtiequ namlu li ovvjament min jiffirma xi ħaġa jew hekk, Aha. namlu towards some communities, Okay, fimt, cool. li forsi naħdmu fuq aktar il-qoddim. Okay. Imma kif edna jina Edward, we're not doing this to profit, irridu li tgawdu l-komunità mbarra wkoll, fimt. Mela jek ħanamlu xi pack opening, aħna rridu nixtru xi packs. Ija, bat nafx nixxu, bat nafx nixxu. Umbat mux powered by agenda dak tiġi. Powered by agenda dak il- Powered by Ashley, true agenda. Powered by agenda. Powered by Ashley's wallet. Eżatt. Wija. Li ma jidru. Li ma jidru, bro. Dak mux li ma għallim, bro. Intix. It's like, isma naqqasa minn di. Eżatt. Naqqasa minn di, boss. Issa Pokemon ħeġa 30 anniversary. so Eżatt, celebration. Xadik meta ħirġa? Tertiet. Dak f'Settembru. 30. Ma jinxetna, mux 30. Third. 30. 30. U meta jirġa Settembru dik? Tal-waqt nasabu. Mela, Għax li mallem again, ma nifmux fil-Pokemon, jien ma nifimx, li mallem ma jifimx. Naf Ejdu li- investi fuq da set. Naf li, Kaxxi kbar, ġi- le, ma aħna bil-forsi tinġibu Huma ħab rights boosters, til-ħab ta' boosters. ħab so da- Mux ħajkun hemm bu- Mela jgħix aktar mux ħajkun. boosters taħ- U ħajkun qasir bħal ta' celebrations. Dak ikun Ma eżatt. jkun mux ħajkun hemm ħafna cards fih, fimt? So Mela lija ATV U Eżatt. nofsom reprints ħajkunu. Eh, Nofsom ta' huma cards xi reprints ta' antichi. Heaven. Ma Eżatt. xaqdax laqas ikonna. Għax aħna l-uniku ħaġa li għandu ma il-rights għax huma vera antipatki. Aha. Mux biex kunu tafu, they are really, kull ħanut li jixtri minn għanna jiġi vettijat minn huma, Issa. jridu jaraw if they can sell. Eżatt. Bissetaw, ġili u Bil-limits ikollu nammaġna jibatulu ġek. kem batilom. Et najlek, il-chief, il-boss, jġennin di fuq da, tant jibatulu għall-information, l-antek, li ma setax jemmen, like, Eżatt. li jem, the level of control li jem. Il-market wa Pokemon is a very controlled. Biex umbat, għaxu Jipprovaw. jishtiq iġib other stuff, imma le, huma għallu you can just have the half boxes u dawk Issa. bistanna. Dawk bistandu drittijiet iġibu. Okay. So jek Happy it-30 days. anniversary ma jħorġi half box, laqas ħajkonna. Damn. Ikollu iġi show minn ximkien ieħor. Anyway, guys, ningrazzjaw ħafna sponsors, l-ewwel net ningrazzjaw ix-Xon u Edward. Thank you, guys. Smijiet namxit. Ningrazzjawkom ħafna thank you tal-li ġejtu, we're looking forward to kon insejna najdu li Carcon, somma by fajna the way, Carcon, xe? Eżatt. Kokkon jisma. Carcon. Kokkon. As met xejtu bjonist, ma mokki daħħalt kokkon. Ħankunu kokkon, Għakunu kokkon. Carcon u basically ħankunu emmek, ħankunu għet namlu naqa interviews man nis, ħajkonna nbijaw naqa xie imbarazz minn tana, forse ħajkonna xie cards nistaw nbijaw, ħaniprovaw namlu kif għadna card tana, if Tatiana manages to do it, which Hopefully, can. like, għax then we have to print them and they're only gonna be like a limited amount, limited Aha, vera number, limited like edition mux ħakanna ħafna fil-verta minnom. Limited edition, ma nafx jekk ħajkonni xi rare, super rare jew xi ħaġa, ma Le, think le, about aħna that. we might do one of the same cards and that's it basically. Maybe Imma we'll jkun- we'll do one rare card, just like for that one person. Sensaqsu, daw. Mela, So we'll see. nistgħu ngħidu thank you l-sponsors tagħna aħna? Yes, Of mela, course, mela, of mela, course, mela. yes, yes. Mela, għax għadnet nidraw. Tiwarjax. Mela, għanna il-Pokemart, il-Forbidden Power, l-IS Graphics li għamlina daw il-cards bieħ, l-Item Collect, Kit Culture, Gamers Land, u ovvjament ma ninsewx laqwa u laħjar li l-kom. Eh, bro. U għanna ovvjament il-main sponsor, il-main jieħ, Aha. għanna Bad Michael one. tal-Planet Console, Najdu So, huwa main sponsor intana u nsejtu fil-globu waħdu minn fuq, Eżatt. ħa dominanza. Eżatt, eżatt. U l-sponsor ta' Tana- Planet Console, Eżatt, ovvjament eżatt. morru għandu, guys, come on, xed tistenna, any geek-related items morru għand il-Planet Console, guys. U lajt insemmu sponsors obviously Planet Console u plat għanna Gamers Malta Santa Venera għal any video game needs you can have, just in case li huma l-belt il-ħanut il-ġdid li huwa St. George's Malls, phone cases printed kif tridu custom in 7 minutes, Eżatt. U other għandhom things, il-belt, u għandhom il-belt u taslima. belt ta' slima u koll,
U kol ningrazzjaw il-Burgers Inc. ta' il-Dan, you know, Li one għandhom of the il-belt luckier. ukollu. Għandu l-belt. Għandu l-belt u hekk. To be honest, fejn m'għandux. Like Eżatt, Danny eżatt. all over. Danny Imma jindaħal. ball to wall. Jitfa' ħafna. Faċli. Imma u Burgers tal-Ossja li impalissa sissa li fun fact mill-li ġi sponsor tagħna għaddi ma ħaġ burger imġiddem jien għax hija bid-dieta, so thank you ħafna. Actually decided to get a food sponsor. Umbat, More I'll dieta. go on a diet. Yes, so So- that was a genius To be honest, move tiegħi. good- Marta good. jibal daw daw li jihduhom kollha daw other people, daw other team members, imma so anyway. U ringrazzjaw is-Solo Caffe tal-kofi li l-aħjar coffee pods li jaqblu ma' any machine, so at half the price, you know, minn daw imma coffee rare type, anka jagħmel his own brand coffee, which is really, really good. Ġillini huwa ħafna wek. Sorry, ma Yes, frejt yes. il-kopx kafe, imma palissa isħana għal-kafe. Ġedu sħana biex tuħu kafen, I don't know. Saying that is xol nixrob xi 7 coffees. I know. Ġolejsi. Ġolejsi, imma ma għandix. Controlled, you know. Mela, controlled. did we mention the sponsors? Plus, I Uh-huh. think we did that. Mux Planet Planet Console. Console, just in Okay. case. Gamer. Danny, Gamer. Yes, we have. We have and Solo mentioned Caffe. everyone. And Sources. our most important sponsor, li huwa l-boot tagħna Patreon. Please, guys. Għal AC, euro, please. Għal AC. Għanna bżon, guys. We're gonna do an AC fund, alright? AC fund. We need an AC Anyway, fund. ningrat Sheesh. 2 euros għal Oh, dal-linja. this is the first time John spoke the whole episode. Ħabba l-AC, għax għal AC. John hasn't spoken the whole entire episode. Say something, Roya. I spoke before. Vera, vera, vera. Intajni il-kard. A bit. That doesn't speak. You Exactly. were just saying thank you, bro. I didn't even know they gave you a card. You were like, oh, you were like, Mark. Just show it on the camera, better say. Anyways, Anyway, guys, nispera li narawkom cardcon, Yes. ħatkun event vera tajjeb, ħajgram għal affarijiet. Tinsaw ġibu l-flus ma'kom, għax Yes. you will be buying shit palmatlek. You just, Exactly. it overtakes you. Jien għat ma kelli interess li għetna ġadni Pokemon imma l-altaran kullħat jixtri u offertek, you get this urge u tibda tixtri, and yeah. Jien biex jinqbattom faqt 400 for Yeah. like slabs. I was just there. I was selling of the other na slabs għalli għalawek. He took me to like a back room, like in his like own book. Għalli I'll show you some good shit. I just joħorġom l like, damn. Bro, like, So anyway, yes, let's do the the bundle price, ma xovjan ħannaqqas. Oh wait, whatever. We don't want to hear your story. Ma- Lejken dejjem jiranġana prezzi. Always, the OG. Tinsew xo ġibu l-binders, għet. Importanti, Ġibu l-binders. ġibu l-binders ma'kom, ħallika kom għatri. Jahan ġib il-binder. Għandek binder. Għandi, load of magic cards, nista li ma rriċ. Ġib il-magic binder, bro, li għandek expensive. Ta' ma Le, Little Pony. Ta' my little. Le, dawk man, dawk pal mattu intkom, Dak dawk ma il-flex jimbijawx, dawk ma Il-flex jimbijawx. cards. Laqas dak il-moksop, dawk ma jimbijawx. Imma għandi other is, ikun hemm xi ħaġa like 2 euro, 5 euro, 8 euro. Aħna laqwa ħaġa li things like ngħidu hi, li laqwa li joġbu lilek. that. Le, That- eżatt, Eżatt. eżatt. What, everyone collect something as long as you like. To be honest, naħseb iktar ħan ixtri mill-li inneħi. Naħseb as any collector does, tmur il-mira biex neħħi u tispiċċa tixtri iktar mill-li tneħħi. Ma tix can use the trade value now. To be honest, dik lame, and laqas it, okay, maybe I can put this card down and add money or remove money, I guess. He has to give you money for that, yeah. Anyway, guys, narawkom next time. Thank you so much. Tinsew tfaqqaw like, follow, subscribe and all that YouTubers, and that's it. Tough shit, saying that, did we actually mention when CardCon actually is going to be? It's going to be on the 5th and 6th of September. it. Yeah, all right, okay. The 5th and 6th of July. Kif September. Waħda minnhom. Bro, come on September. to 6-7, guys. imma- Le, mbatt li ma l-lem joqdun. 5th and 6th of September. 5th and 6th September CardCon, guys. Narawkom, ejja. Thank you.